The Empanada Festival 2024 street dance is a spectacular celebration of Ilocos Norte's iconic delicacy, the empanada, and the rich culture of its people. Held in Batac City, this lively event draws locals and tourists alike to witness a vibrant display of creativity, rhythm, and heritage. With every beat of the drums and every step of the performers, the festival honors the culinary legacy of the empanada while showcasing the resilience and pride of Ilocano culture. The street dance competition is the highlight of the festival, featuring contingents from various barangays and schools. Dancers in eye-catching costumes inspired by the empanada's bright orange crust and its rich, flavorful filling move energetically through the streets, telling stories of the delicacy's origins and its role in Ilocano life. Props shaped like empanadas, ingredients such as papaya, egg, and longanisa, and traditional cooking tools add a dynamic and thematic touch to the performances. Through synchronized movements, festive choreography, and expressive storytelling, each group embodies the community's values of hard work, resourcefulness, and joy. The dancers not only entertain but also educate the audience about the painstaking process of making empanada, from the preparation of the dough to the artful frying that creates its signature crispness. The event is judged on creativity, cultural representation, and overall performance, with each contingent vying for the coveted title of champion. Beyond the competition, the street dance serves as a reminder of the importance of preserving traditions while embracing modern expressions of culture. The Empanada Festival 2024 street dance is more than a feast for the eyes. It is a vibrant tribute to Ilocos Norte's culinary pride and cultural unity. As the streets come alive with colors, music, and flavors, the festival leaves everyone with a deeper appreciation for the empanada and the rich heritage it represents. Ladies and gentlemen, Zone 1! Zone 1 is composed of Kumkumraas Mangadi Pitpitak Elementary School, headed by Dr. Geraldine Lauat. Sumader Elementary School, headed by Mrs. Judeline Agulay. Parangupong Elementary School, Hazel de la Cruz. Payao Elementary School, Mrs. Cristina Baculan. Maypalikyum Elementary School, Mr. Ryan Ramos, and Kulong Mabaleng Elementary School, Mrs. Liza Kakayan. Ladies and gentlemen, ikan kayuman iti nabara asiksipas iti Zone 1. Once again, ladies and gentlemen, Zone 1. Sumungsungad mo din, ladies and gentlemen, Zone 2. Empanada, 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 empanada,
empanada, empanada. Tiyak din tinamag na lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rut magiwaragawak o pobre leaders tay dugdum mga komunidad. Tiyak din tinamag na lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rut magiwaragawak o pobre leaders tay dugdum mga komunidad. Siyudad di Batak nakalgit narampak imulat tayo na kayak aglawlaw na pusaksak lang ay tukal na isa hintay marin natin makita. Siyudad di Batak kankana yun nga naras. Ladies and gentlemen, Zone 2. Zone 2 is composed of PQ Pimentel Elementary School, Magluang Elementary School, Tabug Elementary School, and Kiling Elementary School headed by their school heads, Mr. Toribio Martin and Mrs. Eleonor Ramos. Aglawlaw na pusaksak lang ay tukal na isa hintay maring natin makita. Siyudad di Batak daitan kayarapaan. Siyudad di Batak masakmayan naranyo. Empanada, 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 empanada. Agyak kiti Batak na tumpal ti araw. Agyak kiti Batak siyudad arumimat rimat tawen pinaglabas aking mukas inalus kang kinakinas unek kiti Batak ang nananas makita tayo titandaan na nagpaliwan mula kumis nila awan makitang ang nakawara hintay na imatangan nagapuwanan di Batak ang apalan taarami pagkakatan Batak isot tinamber tatao na inaban uyot di kaaduan Batak City ang apalan dakan agyak kiti Batak na tumpal ti arapan agyak kiti Batak siyudad arumimat rimat. Once again, thank you very much, Zone 2. Approaching, ladies and gentlemen, napaparagsik ken naptuan ragsak, dagiti dancers, the Zone 3. Kamarapanan
Zone 3 is composed of Nagirangan Kapakuan Elementary School, Bawa East Elementary School, Kamandingan Elementary School, San Macho Elementary School, Biningan Elementary School, and Benigno Macadaeg Memorial Elementary School with their school heads Jonalyn Uli, Edwin Tangonan, Lovelia Galon, Leon Piacho, Olivet Perez, and Johnny Taliwaga respectively. Empanada, empanada. Once again, Zone 3. Empanada. Approaching, ladies and gentlemen, Nabara Asipsipat Tintay Pasungad. Zone 4. Tiyak din tinamag nga lugar tay nga siyudad di Batak para burtiya po amin de kalidad agkay kay sa tay nga rud mangiwaragawak homo leaders tay tugtumang nga komunidad. Tiyak din tinamag nga lugar tay nga siyudad di Batak para burtiya po amin de kalidad agkay kay sa tay nga rud mangiwaragawak homo leaders tay tugtumang nga komunidad. Siyudad The Zone 4 Kitbukbuklen, Itirayuray Elementary School, Baligat Elementary School, Biluca Elementary School, Dariudiu Elementary School, Nagbakalan Elementary School, and Bawa Elementary School with their school heads Jasen Kyle Ortal, Jolibel Granada, John Resty Arellano, Darwin Astley, and John Harris. Ciudad di Batak, Fiesta Empanada Mangrang-rang. Ciudad di Batak, natarget narambak. Imulat na ingayat, maglawlaw na pusak-sak. Ramay tungkang ay isa, ikay marik na kinpakita. Ciudad di Batak, daitan kayarapaan. Ciudad di Batak, masakmayan nahanyan. Once again, Zone 4. Approaching, ladies and gentlemen, Intayu Sarabuen, Itinabara Asiksipat, Itibaay Elementary School Dancers. Empanada, empanada, empanada. Agbyag iti Batak, tumpal si Arapan. Agbyag iti Batak, siyudad arumimat, rimat. Tawen pinaglapas, sa kantos at imupas. Ikalus kang kinapintas, unek iti Batak ang naganas. Makita tayo Intayu Manikan Itinabara Sipsipat, Itibaay Elementary School nga idadawulwan ni Mrs. Lorely Batukal. Awan makita ang nakawar, hintay na imatan, nagapuwanan, di pata ang akalan, taarami, patakita, batak isot inamber, tataok na inatan,
Once again, Baay Elementary School. Ing tayo nga sa Rabuen, itinabara siksipat, dagiti dancers, ti Batak Junior College Elementary Department. Empanada, 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 empanada. Kaya tinamag nga lugar tayo nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa ating arud magiwaragawak o pobre leaders tayo dumdumang nga komunidad. Kaya tinamag nga lugar tayo nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa ating arud magiwaragawak. Kan tayo man tinabara nga sipsipat, iti Batak Junior College Elementary Department nga idadauluan ni Miss Girlie Ann Pitpit. Imulat tayo nga kayak, aglaw-law na pusaksak, lang ay tukang maisak, hintay marin natin makita, siyudad di Batak, kankanayon na naraksak, siyudad di Batak, fiesta empanada mangrang-rambak, siyudad di Batak, na target narambak, imulat tayo nga ayat, aglaw-law na pusaksak, lang ay tukang maisak, hintay maring natin makita, siyudad di Batak, daitan tayo rapaang, siyudad di Batak, masakmayan nalan yan. Empanada, 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 empanada. Once again, ladies and gentlemen, Batak Junior College. Empanada, empanada, empanada. Sumungsungad mo din, ladies and gentlemen, dagiti na iisem kaya nagkakalaing at dancers, iti Catalino Acosta Memorial Elementary School. Agyak iti Batak na tumpang ti arap. Agyak iti Batak siyudad arumimak tawen pinaglapas aking mupas idalus kang kinakinas unay
arami Batak Batak isu tinambe Tatao ka ilaban Ulit kita agilan Batak City apalan dakan Agyak kiti batak Anak tumpal di harapan Agyak kiti batak Sudah arumi mati terima Panado, Papaya, Ikaw, Longganisa, Batak, Empanada. Batak, sudah kaya na, umili ada rasa. Kantayuman di Nabara Sipsipat, iti Catalino Acosta Memorial Elementary School nga idadawalwan ni Mrs. Jeneline Asuncion. Empanada, 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 empanada. Tiyak din tinamag nga lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud magiwaragawak o pobre leaders tay tugtumang nga komunidad. Tiyak din tinamag nga lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud magiwaragawak o pobre leaders tay tugtumang nga komunidad. Siyudad di Batak nakalgit narambak imulat tay
Once again, Catalino Acosta Memorial Elementary School. Hintay metika ni Tinabara Sipsipat, iti Graceland Saviors Institution Incorporated Elementary Department. Empanada, 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 empanada. Agyak kiti bata na tumpal di araw. Agyak kiti bata sudat arumima lima tawen pinaglabas aking mukas ikalus kang ginakintas unig kiti bata ang naganas makita kay titendaan awan makita ang nakawara hintay na imatan Kantayo man iti Tinabara nga Sipsipat, iti Graceland Saviors Institution Incorporated Elementary Department nga idadaulwan ni Mrs. Elena Tico. tatakot na ilaban uulit di kaagulan Batang City apalan dakan agyak kiti bata na tumpal di arapan agyak kiti bata sudat arumimat lima Panado, papaya, ikaw, longganisa, empanada. Sana, sulat ang kaya na, pumili ka na rasa. Once again, Graceland Saviors Institution Incorporated. Sumunsungad natin iti Hilario Valdez Memorial Elementary School.
empanada, 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 empanada. Tiyak din tinamag nga lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga run mangiwaragawak o great leaders tay tumtumang nga komunidad. Tiyak din tinamag nga lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga run mangiwaragawak o great leaders tay tumtumang nga komunidad. Siyudad di Batak nakalgit na rampak imulat tayo nga kayak aglawlaw na pusaksak lang ay tungkal na isa hintay marin natin makita. Siyudad di Batak katkanayon nga naragsak. Siyudad di Batak Fiesta empanada mangrang-rambak. Siyudad di Batak nakalgit na rampak imulat na Ikan tayuman kinabara sipsipat dagiti agkakaisem a dancers ti Hilario Valdez Memorial Elementary School nga idadaulwan ni Mrs. Melly Repolio. Siyudad di Batak daitan kayarapaak. Siyudad di Batak masakmayan naranyo. Empanada, 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 empanada. Agyak iti Batak na tumpal ti arapan. Agyak iti Batak siyudad arumimat rimat tawen pinaglalabas akimupas idalus kang kinapintas uneg iti Batak ang nagalas makita kay titendaan na nagpaliwan na umis nila awan makitang ang nakawara hintay na imatangan lagi nagapuwanan di Batak ang apalan taarami Batak Batak iso tinambel tataot nga inaban uyog di kaaduan Batak City apalan dakan agyak kiti Batak na tumpal ti arapan. Once again, let's give a round of applause to Hilario Valdez Memorial Elementary School. Orlando, Pampaya, Ikaw, Longganisa, Batak, empanada. Batak, siyudad ang hayata, pumili ka na rasa. Sumungsungad matan iti Immaculate Conception Academy Elementary Department. Halos kaget ken lahing naman anay tungtungan mas
Ikantayuman iti nabara sitsipat iti Immaculate Conception Academy Elementary Department nga ikadawuan ni Mr. James Paul Acuña. Empanada, 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 empanada. Tiyak din tinamag nga lugar tay nga siyudad ti Batak para gurtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud magiwaragawak homo great leaders tay dumdumang nga komunidad. Tiyak din tinamag nga lugar tay nga siyudad ti Batak para gurtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud magiwaragawak homo great leaders tay dumdumang nga komunidad. Siyudad di Batak nakalgit narambak imulat tayo nga kayak aglawlaw na pusaksak lang ay tungkal maisa hintay marin nakin makita. Siyudad di Batak kankanayon nga naraksak. Siyudad di Batak fiesta empanada mangrambak. Siyudad di Batak nakalgit narambak imulat na nga kayat aglawlaw na pusaksak lang ay tungkal may isa hintay maring nakin makita. Siyudad di Batak daitan kayarapaan. Siyudad di Batak masakbayan nalanyo. Once again, ladies and gentlemen, bigyan natin ng masigabong palakpakan Immaculate Conception Academy Elementary Department. Empanada, empanada, empanada. Hintay meten pasungadan iti Mariano Marcos Memorial Elementary School. Agyak, 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 iti Batak na tumpal ti arapan. Agyak, 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 iti Batak siyudad arumimat, rimat. Tawen pinaglabas akimukas ikalus kang kinakintas unig iti Batak ang nagalas. Makita tayo kitandaan na nagatagpaliwan na nakunis nila awan makitam ang nakawara hintay na imatangan nagapuwanan di Batak ang apalan taarami pagkakita Batak isot kinamber tatakot na ilaban bubuyog di kaaduan Batak City ang apalan dakan agyak, 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 iti Batak ana tumpal ti arapan. Agyak, 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 iti Batak siyudad arumimat, rimat.
Once again, ladies and gentlemen, let's give a round of applause to Mariano Marcos Memorial Elementary School, headed by Mrs. Lilibet Quierto. Empanada, 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 empanada. Once again, ladies and gentlemen, Mariano Marcos Memorial Elementary School. Tiyak din dinamag nga lugar tay nga siyudad ti Batak, para burtiya po amin de kalidad. Agkay sa tay nga rud magiwaragawak, home of great leaders tay dumdumang nga komunidad. Tiyak din dinamag nga lugar tay nga siyudad ti Batak, para burtiya po amin de kalidad. Agkay sa tay nga rud Intayo sa Rabuen, iti Nabara Sipsipat, dagiti dancers, ti Batak Junior College High School Department. Natalgit narambak, imulat tayo nga kayak, aglawlaw na busaksak, lang ay itong kamaysa, hintay marin natin makita, siyudad di Batak, kankanayon nga naraksak, siyudad di Batak, fiesta empanada mangrang-rambak, siyudad di Batak, natarget narambak, imulat na ingakayat, aglawlaw na pusaksak, rang ay itong nakaisa, hintay maring natin makita, siyudad di Batak, daitan kaya ramaam, siyudad di Batak, masakmayan nalan yun. Empanada, 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 empanada. Agyak iti Batak, ala tumpal ti arapan. Agyak iti Batak, siyudad arumimak, rimak, tawe
Once again, let's give a round of applause to Batak Junior College. And Batak Junior College is headed by Miss Girlie Ann Pitpit. Batak Junior College. Empanada, empanada, empanada. Approaching, ladies and gentlemen, is the Batak National High School. Empanada, empanada. Tiyak din tinamag na lugar tay nga siyudad di Batak para burtiya po amin de kalidad agkay kay sa tay nga rud magiwara gawak home of great leaders tay dumdumang nga komunidad. Tiyak din tinamag na lugar tay nga siyudad di Batak para burtiya po amin de kalidad agkay kay sa tay nga rud magiwara gawak home of great leaders tay dumdumang nga komunidad. Siyudad di Batak nakalgit na rampak imulat tayo nga kayak aglawlaw na pusaksak lang ay tungkal na isa hintay marin natin makita. Siyudad di Batak kan kanayon nga naragsak. Siyudad di Batak fiesta empanada ang ramramdam. Ladies and gentlemen, a round of applause to Batak National High School headed by Mrs. Connie Marie Angeli May P. Balignasay. Imulat na ingakayan aglawlaw na pusaksak lang ay tungkal na isa hintay maring natin makita. Siyudad di Batak daitan tayarapaan. Siyudad di Batak masakmayan nalanyan. Empanada, 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 empanada. Agyak iti Batak na tumpal ti arapan. Agyak iti Batak siyudad arumimat, rimat.
Once again, ladies and gentlemen, Batak National High School. Intay Sarabuen iti Nabara Asipsipat, iti dancers, iti Batak Institute Incorporated and Eureka High School. Empanada, 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 empanada. Let's give a round of applause to Batak Institute Incorporated, headed by Mrs. Ellen Lucas, and Eureka High School, headed by Mrs. Celia Verano. Para burtiya po amin de kalidad at kay sa ating arud magiwaragawak o pobre leaders na itugtong mga komunidad yang hindi na mga lugar tayo na syudad di Batak para burtiya po amin de kalidad at kay sa ating arud magiwaragawak o pobre leaders na itugtong mga komunidad syudad di Batak, nakalgit na rampak, imulat tayo na kayak, at lawlaw na busaksak, lang ay tukay maisa, hintay marin natin makita, syudad di Batak, kankana yun na naraksak. Ciudad di Batak, fiesta empanada mangrang-rambak. Ciudad. Once again, Batak Institute and Eureka High School. A round of applause to the dancers of the City of Batak National High School, Payao. Ciudad di Batak, daitan kayarapaan. Ciudad di Batak, masakmayan nalanyo. Empanada, 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 empanada. Agyak iti Batak, ala tumpal ti arapa. Agyak iti Batak, syudad arumimat, rimat.
of Batak National High School Payao ket idadawalwan ni Mr. Randolph Cabanatan. Batak isang tinambe, tatao ka ilaban, umuyog kita adunan, Batak City apalandakan, agad, kagyat kiti Batak, ala tumpal ti arapan, agad kiti Batak, siyudad arumiman, rimak. Manado, Pampaya, Mindanao, Longganisa, Batak, Empanada. Batak, siyudad ang halaga, lumilipad na rasa. Once again, a round of applause to City of Batak National High School Payao. Sumungsungan din iti City of Batak National High School Poblasyon. Empanada, 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 empanada. Tiyak din tinawag nga lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiapu amin de kalidad agkay sa ting arun mangiwaragawak o pobre tears na itugtumang nga komunidad. Tiyak din tinawag nga lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiapu amin de kalidad agkay sa ting arun mangiwaragawak o pobre tears na itugtumang nga komunidad. Siyudad di Batak nakalgit na rampak imulat tayo
Let's give a round of applause to City of Batac National High School Poblacion, headed by Miss Titas Domingo. Ciudad di Batac, Daitan Kayarapaan. Ciudad di Batac, masakayan natin. Empanada, 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 empanada. Agyak kiti Batac, nana tumpal di harapan. Agyak kiti Batac, syudad arumimat, rimat. Tawen pinaglabas, akalus, akimupas. Ikalus kang kinapintas, unek di Batac, ay nagalas. Makita kay titandaan na, nagat nagpaliwan na, nakunis nila, awan makitang ang nakawara, hintay na imatanan. Once again, City of Batac National High School Poblacion. Batac ikot tinamber, tatao inainaban, uyot ikaaduan. Batac City apalandakan, agyak kiti Batac, nana tumpal di harapan. Agyak kiti Batac, syudad arumimat, rimat. Intay Metsara Buen itinabara nga sipsipat, City of Batac National High School Rayuray. It is City of Batac National High School Rayuray ket idadawluan ni Mrs. Telma Rugian.
Once again, a round of applause to City of Batak National High School, Rayuray. Empanada, 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 empanada. Tiyak din tinamag na lugar tay nga siyudad ti Batak para gurtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud magiwaragawak home of great leaders tay dumdumang nga komunidad. Tiyak din tinamag na lugar tay nga siyudad ti Batak para gurtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud magiwaragawak home of great leaders tay dumdumang nga komunidad. Siyudad di Batak nakalgit narampak imulat tayo nga kayak aglawlaw na pusaksak lang ay tungkal maisak hintay marin natin makita. Once again, a round of applause to City of Batak National High School, Rayuray. Kastamit asarabuan tayon iti Crispino Marcos Valdez National High School. Fiesta empanada mangrang-rambak Siyudad di Batak nakalgit narampak imulat na ingayat aglawlaw na pusaksak rang ay tungkal na isa hintay marig na ken makita. Siyudad di Batak daytan kayarapaan Siyudad di Batak masakmayan nanyo. Empanada, 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 empanada. Agyak iti Batak na tumpal ti arapan. Agyak iti Batak siyudad arumimat rimat tawen pinaglapas. Once again, let's give a round of applause to Crispina Marcos Valdez National High School, headed by Mrs. Grashalin Austria. Makita tayo titendaan na nagpaliwan na umis nila awan makitang arakawar hintay na imatangan nagapuwanan di pataapalan taarami pakakita Batak itu tinamber tatakot na ilaban uyod di kaaduan Batak City apalan dakan agyak kiti Batak ana tumpal ti arapan agyak kiti Batak. Once again, Crispina Marcos Valdez National High School. And now, sumungsungadan iti Ferdinand E. Marcos Senior High School. Harus kaget ken lahing
ti Ferdinand E. Marcos Senior High School ket idadaulwan ni Engineer Pepsi Duldulao. Once again, Ferdinand E. Marcos Senior High School. Approaching, ladies and gentlemen, is the General Artemio Recortes Senior High School. Tinawag na lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud mangiwaragawak o pobre leaders tay dumdumang nga komunidad yak tinawag na lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud mangiwaragawak o pobre leaders tay dumdumang nga Ciudad di Batak nakalgit na rampak imulat tayo na kayak aglaw-law na pusaksak lang ay itong kamaisa hintay pa rin natin makita Ciudad di Batak kankana yun nga naraksak Ciudad di Batak Fiesta empanada mangrang-rangkak Ciudad di Batak nakalgit na rampak imulat na ingakayat aglaw-law na pusaksak General Artemio Recortes Senior High School is headed by Ma'am Carmencita Lorenzo. Ciudad di Batak Daitan kayarakaan Ciudad di Batak masakmayan nanyo Empanada, 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 empanada. Agyak kiti Batak ala tumpal ti arapa agyak kiti Batak siyudad arumimat rimat tawen pinaglabas aking bukas idalus kang kinakintas unek ti Batak ang naganas makita kay titendaan Thank you so much, General Artemio Recortes Senior High School. Intayumeton pasungadan dagiti dancers iti Graceland Saviors Institution Incorporated High School Department. Di pag-aapalan taarami Batak ito tinambe tatao na ilaban Uyot kita agulan Batak City apalan dakan Agyak kiti Batak ala tumpal ti arapa
the Graceland Saviors Institution Incorporated ket idadauluan ni Pastora Elena Tico. Empanada, 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 empanada. Tiyak din tinawag nga lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud magiwaragawak o pobre leaders na itugtumang nga komunidad. Tiyak din tinawag nga lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud magiwaragawak o pobre leaders na itugtumang nga komunidad. Siyudad di Batak nakalgit na rampak imulat tayo na kayak aglawlaw na pusaksak lang ay itong isa hintay marin natin makita siyudad di Batak. Once again, Graceland Saviors Institution Incorporated. Ciudad di Batak, fiesta empanada mangrang-rambang. Ciudad di Batak, nakalgit na rampak. Imulat na ingayat, aglawlaw na pusaksak. Ramay tungkay isa. Let's give a round of applause to Immaculate Conception Academy. Ciudad di Batak, daitan kayarapaan. Ciudad di Batak, masakayan ngalan niya. Empanada, 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 empanada. Agyak kiti Batak na tumpal ti arapan. Agyak kiti Batak siyudad arumimat rimat tawen pinaglabas aking mupas ikalus kang kinakinas unek ti Batak ang naganas makita kay kitandaan na nagat nagpaliwan na umis ila awan makita ang nakawara hintay na imatangan lagi nagapuwanan di Batak ang apalan taarami pagkakita Batak ito tinambe tatao na inatan tuyok ikaaduan Batak City apalan dakan. How about a round of applause to Immaculate Conception Academy? Immaculate Conception Academy is headed by Mr. James Paul Acuna.
Once again, Immaculate Conception Academy High School Department. Intayumet Sarabuen itinabara nga sipsipat, Mariano Marcos State University. Empanada, 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 empanada. Kaya tinawag nga lugar tayo nga siyudad di Batak para urtiya po amin de kalidad at kay sa ating arun magiwaragawak o pobre leaders tayo tugtumang nga komunidad. Kaya tinawag nga lugar tayo nga siyudad di Batak para urtiya po amin de kalidad at kay sa ating arun magiwaragawak o pobre leaders tayo tugtumang nga komunidad. Siyudad di Batak, nakalgit na rampa, imulat tayo na kayak, aglawlaw na pusaksak, rangay tungkal maisa, hintay marin natin makita. Siyudad di Batak, kankana yun na naraksak. Siyudad di Batak, fiesta empanada mangrang-rangkang. Siyudad di Batak, nakalgit na rampak, imulat na ingayat, aglawlaw na pusaksak. Mariano Marcos State University is headed by OIC President Dr. Prima Fe Franco and their school head Professor Felicia Bagayas and head teacher Professor Mignon Cecilia Diego. Masakbayan natin yun. Empanada, 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 empanada. Agyak giti Batak, na tumpal si Arapa. Agyak giti Batak, siyudad arumima,
Once again, Mariano Marcos State University. Ladies and gentlemen, let's welcome Cluster 1. Cluster 1 is composed of Barangay Rayuran, Paua West, Paua East, Kamandingan, and Palumpong. Ti Cluster 1 ket idadauluan ti punong barangay iti Rayuray Norberto O. Puyot, Paua West Salvador Caroy, Paua East Maricel R. Corpus, Kamandingan Noli Lacambra, and Palumpong Reynaldo Garcia with their skate chairman Alfred John Galimba, Shaina May Yate, Kayla Amor Corpus, Rexy John Mangabat, Jacet Ann Potimon, with their head choreographer, Michael Angelo Carino. Empanada, 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 empanada,
Empanada! Agyak kiti bata na tumpal di arapan. Agyak kiti bata sudat arumimat rimat tawen pinaglabas akimupas. And now, let's welcome Cluster 2. Cluster 2 is composed of Barangay Payao, Kanggidan, Sumader, yung May Palig, ken Parangupo. Awan makitang anakawar Itay na imatan Dagit nagapuan Di pa taang-apalan Taarami patakita Batak isok inamber Tataot ina-inatan Uyok kita adunan Batak City apalan dakan Agyak kiti bata Nana tumpal di arapan Agyak kiti bata Sudat arumimat rimat. Manado, Pampaya, Mindanao, Longganisa, Mana, Empanada. Mana, Sudat Panayana, Pumili ka na rasa. Di Cluster 2 ket Bukbuklen, dagiti barangay ken SK officials, ada Carlito Awigan ken Julian May Banayat ti Barangay Payao. Romy Fel C. Gabay ken John Christopher G. Peralta ti Barangay Kanggidan. Crispin Putulan ken Lauren Gail Nunez iti Barangay Sumader. Chester Daga and Angelica Balaguer iti Barangay Tiog. Eleuterio Salamangkit ken Lizelle Kate Castillo ti Barangay May Palig. Ken Lorenzo di Batulayan ken Eliza Kate Mangoma iti Barangay Parangupo. With their head choreographer, Mr. George V. Rungduen Jr. Once again, Cluster 2. Empanada. May we also welcome the contingent. Empanada. Cluster 3. Cluster 3 is composed of Barangay Bilocan, Empanada. Baligat, Empanada. Kiling Norte, and Empanada. Kiling Sur. Tiyak din tinawag na lugar tay nga siyudad ti Batak para urtiya po
amin de kalidad. Agkay sa ating arun, magiwaragawa. Home of great leaders na idumdumang nga komunidad. Yang hindi na mga lugar tayo na syudad ni Batak. Para butiya po, amin de kalidad. Agkay sa ating arun, magiwaragawa. Home of great leaders na idumdumang nga komunidad. Syudad ni Batak, nakalgit na rampak. Imulat tayo na kayak, aglaw-law na pusaksak. Lamay itong kaisa, hintay marin natin makita. Syudad di Batak, kan kanayun na naramsam. Syudad Ti Cluster 3 ket idadawluan dagiti barangay ken SK officials ada Brenda Lynn Ubaklig ken John Nathanael G. Harris ti barangay Biloca, Ronald Castro ken Yvonne Joy Dagdagan ti barangay Baligat, Sonel Quanang ken Aldrich Kilanlan ti barangay Kiling Norte ken Alberto Godoy ken Clark Angelo Candaroma ti barangay Kiling Sur. Syudad di Batak, daitan kayarapaan. Syudad di Batak, masakayan na niyo. Empanada, 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 empanada. Agyak iti Batak, na tumpal ti arapan. Agyak iti Batak, syudad arumimat, rimat. Tawen pinaglabas, akimupas. Italus ken kinakinis, unek iti Batak, ang nagalas. Makita tayo ti tiyandaan na, nagat nagpaliwan na. Minakunis nila, awan makitang agakawar. Hintay na imatangan, nagagawan. Once again, ladies and gentlemen, Cluster 3 with their cultural coordinator and choreographer, Macwayne Aribuabo. Batak City, apalan dakan. Agyak iti Batak, na tumpal ti arapan. Agyak iti Batak, syudad arumimat, rimat. Panalo,
Gagayem ken kakabsat pasungadan tayo tinabara sipsipat iti cluster 4. Di cluster 4 ket bugbuklan iti barangay Bungon paay nagbakalan ken dariwdiw. Di cluster 4 ket idadawon iti barangay ken SK officials Adam Emmanuel Bayangos ken John Ray Garcia ti barangay Bungon. Romeo ti Bagawisan ken Charmaine C. Mercado iti barangay Baay. Hazel P. Quanang ken Lenny Agasha iti barangay Nagbakalan ken Federico A. Ventura ken Althea May Manglalan iti barangay Dariwdiw. Agkay sa ating arut magiwaragawa o pobre tears tayo tugtong mga komunidad yak tintinamag na lugar tayo na syudad ti Batak para buntiya po amin de kalidad. Agkay sa ating arut magiwaragawa o pobre tears tayo tugtong mga komunidad syudad ti Batak nakalgit narampak imulat tayo na kayak at lawlaw na pusaksak lang ay tukal maisa hintay marin natin makita syudad di Batak kankanayon nga naragsak syudad di Batak fiesta empanada magramrambak syudad di Batak nakalgit narampak imulat na ingayat at lawlaw na pusaksak lang ay tukal maisa hintay maring natin makita syudad di Batak daitan tayaramaam syudad di Batak masakmayan nanyo. Once again, cluster 4. Choreographer Adrian Passion. Empanada, 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 empanada. And now let's welcome Cluster 5. Cluster 5 is composed of Barangay Kapakwan, San Macho, San Pedro, Biningan, and Nagirangan. Agbyag iti Batak syudad arumimat rimat tawen tinaglabas akin mupas idalus ken kinakintas unek iti Batak ang nagalas makita tay ti kandaan ta nagat nagpaliwan nila kumis ila
Di Cluster 5 ket idadaulwan ti barangay ken SK officials ada Randy Agunat ken Patrick Joshua de la Cruz ti barangay Kapakwan. Richard Sagsagat ken Dave Jansen M. Lampitok iti barangay San Macho. Edward Sanggir ken Giovanni Gawiran iti barangay San Pedro. Christopher Banay ken Shane Tri Sagamol iti barangay Biningan ken Joseph P. Uli and Yuri Mercado iti barangay Nagirangan. Choreographer Renz April Joaquin. Once again, thank you very much, Cluster 5. Empanada, 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 empanada. Tiyak din tinamag na lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud mangiwaragawak o mabre leaders na itugtumang nga komunidad. Tiyak din tinamag na lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud mangiwaragawak o mabre leaders na itugtumang nga komunidad. Siyudad di Batak nakalgit na rampak imulat tayo na kayak aglawlaw na pusaksak lang ay itong kamaisa hintay marin natin makita. Siyudad di Batak kankana yun nga naraksak. Siyudad di Batak Fiesta Empanada mangrang-rambak. Siyudad di Batak. Ladies and gentlemen, Cluster 6. Cluster 6 is composed of Barangay Nalukta, Ablan, Kangrunaan, and Ricarte. Lang ay itong nakaisa hintay maring natin makita. Siyudad di Batak daitan kayarapaan. Siyudad di Batak masakmayan Empanada, 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 empanada. Agyak, 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 agyak,
Cluster 6 is headed by their barangay and SK chairman Eliseo N. Fernandez Jr. and Mark Angelo Maga of Nalupta, John Dagyo and Maverick Andrew Abelion of Ablan, Ian Carlo Rivera and Jules Patrick Gitap of Barangay Kangrunaan, and Sunny A. Kamangeg and Justin Lloyd Maga of Barangay Ricarte, with their choreographer, Mr. Zonel Alex Abaton. Thank you, Cluster 6. Empanada, 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 empanada. Tiyak din tinawag na lugar tay nga siyudad ti Batak, para gurtiya po amin de kalidad. Agkay sa ating arud, mangiwaragawag, homo bread leaders tayo dugdumang na komunidad. Tiyak din tinawag na lugar tay nga siyudad ti Batak, para gurtiya po amin de kalidad. Agkay sa ating arud, mangiwaragawag, homo bread leaders tayo dugdumang na komunidad. Siyudad ti Batak, nakalgit narampak, imulat tayo na kayak, at lawlaw na pusaksak, lang ay tungkal na isa, hintay marin natin makita. Siyudad ti Batak, kankana yun nga naraksak. Siyudad ti Batak, fiesta empanada mangrang-rambak. Let's welcome Cluster 7.
Cluster 7 is composed of Barangay Lacub, Acosta, Calagit, San Julian, and Kaunayan. Ay, kung lang ay isa, ika'y maring natin makita. Siyudad di Batak, Taytan ay Arapaan. Siyudad di Batak, Masakbayan natin. Empanada, 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 empanada. Agyak iti Batak, na tumpal ti Arapan. Agyak iti Batak, siyudad arumimat, rimat. Tawen tinaglabas, akimupas, tinalus kang kinapintas, unig iti Batak, ang nananas. Makita kay titanda, anda, nagat nagpaliwan na, nakumis nila. Cluster 7 is headed by their barangay and SK Chairman Ronald Emmanuel A. Arzadon and Honorable Rain Buendia T. Mirasol of Barangay Lacub, Walter Fontanilla and John Paul T. Esmenda of Barangay Acosta, Ligaya Sabulaw and Aldrin Perito of Barangay Calagit, Esteban D. Santos and Mark Jason Ronquillo of Barangay San Julian, Emily B. Salvador and Ayana Bianca Arcangel of Barangay Kaunayan. Choreographer, Holjan Sangkuli. Agyak iti Batak, siyudad arumimat, rimat. Manalo, Pampaya, Indo, Longganisa, Batak, empanada. Batak, siyudad kaya ka, pumili ka na rasa.
Once again, Cluster 7. And now, let's welcome Cluster 8. Empanada, 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 empanada. Tinamag na lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud mangiwaragawak o pobre leaders tay dumdumang nga komunidad yakin tinamag na lugar tay nga siyudad ti Batak para burtiya po amin de kalidad agkay sa tay nga rud mangiwaragawak. Cluster 8 is composed of Barangay Barani, Aglipay, Palpalicong, Penagan, and Valdez. Fiesta empanada mangrang-rambang Ciudad Ti Cluster 8 ket idadaulwan ti Barangay ken SK officials Adamel Clemente ken Marco Clifford iti Barangay Barani. Jeff Lawrence Franco ken Chantel Hope Gapi iti Barangay Aglipay. Ivy Joy Quintos ken Miko Ezekiel Juarez ti Barangay Palpalico. Salvador Paragas Jr. ken Julian Shane Toralba iti Barangay Benagan. Gilbert O. Medina and Princess Ann Pudukay ti Barangay Valdez. Choreographer CJ Otico. Empanada, 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 empanada. Agyak iti Batak na tumpal ti Arapa. Agyak iti Batak siyudad arumimat rimat.
And finally, Cluster 9. Cluster 9 is composed of Barangay Pimentel, Tabuk, Magnuang, Mabaleng, and Kulo. Cluster 9 is headed by the Barangay and SK Chairman Teodorico Casauran Jr. and Raybel Gapi of Barangay Pimentel, Arnold Alibuyog and Jenny Grace D. Maloom of Barangay Tabuk, Felix Valencia Jr. and James Nathan Ebreo of Barangay Magnuang, Jonathan Laud and Cedric Angelo Kakatsan of Mabaleng, Gerardo Jerry Mario Gawat and Rojin Ulit of Barangay Kulo. Choreographer Jean Paul Pagbilao. Empanada, 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 empanada. Tiyak din dinamag nga lugar tay nga siyudad ti Batak, para gurtiya po amin de kalidad. Agkay sa ting arud mangiwaragawa, homo pretenders na itugtumang nga komunidad. Tiyak din dinamag nga lugar tay nga siyudad ti Batak, para gurtiya po amin de kalidad. Agkay sa ting arud mangiwaragawa, homo pretenders na itugtumang nga komunidad. Siyudad di Batak, nakalgit na rampak, imulat tayo na ayak, aglawlaw na pusaksak, lang ay itong kamaisak, hintay marin natin makita. Siyudad di Batak, kankana yun na naraksak. Siyudad di Batak, fiesta empanada mangrambak. Siyudad di Batak. Once again, a round of applause to Cluster 9. Muli mga kaibigan, ating bigyan ng masigabong palakpakan the Empanada Festival Street Dancers. We are enjoining everyone to watch the grand showdown later in front of the Imelda Cultural Center. See you all there, Bataqueño! Daitan kayarapaan, siyudad di Batak, masakmayan na ninyo. Empanada, empanada,